U Keresturském hotare žata slunečniku, ktorého bolo nadosť pošate, už skoro zakončena. Ostali ešte len 2 parcely so pozným slunečnikom, ktorý by bol pokošený, keď by žatvu nepretáhnul ostatný dešť. Mal som 4 holty i prešao sam tak strednje žalosno, jak bi se povedalo. Mal sam prinos 16 meteri po holtu. To za to rok može biti neki prosečni prinos, međutim to ne zadovoljuje nijaki dejaki troški, co se za njim napravilo. I думам, že причина у тим, даку звеці діжджу, це було того літа, це слунечник баш тело не любить води. І прийшла jedna буря, де направила великі шкоди, поваляла го. Takže може бути 20 до 30% було звалено і то були празні зерна, takže принос зменшаний досить. Ціна от 30 динарів, як да повім, то ніяке нема економського оправдання. Jednostavno žalostni to. Ceny na taký prínos. Keď se porahuje všetky trošky i človeku neostáva nič na kraju. Slunečniku zažlim ne bude dosť, bo podrucov. Tá veľký baviače na tú akontnú cenu 30 dinári obecujú ešte 7 dinári so PDV-om, co bude kus lepšie. Ale i to cena len za zakrývanie troškov v produkcii a bez zarobku.